Khulumani madodana ngeke ngizokhulumisa mina ngiphethe imali. Mina ngizobhadala khulumani mina but mina ngihalele something nyana man. Yeah, so ndlule lapha yana yeah la ngaSandton Square kune Arizona lapha na it's a bigger bar. Yeah, singajika lapha sisithole something nyana expensive nyana. Yeah, kunala magwinya wakhona. Lamagwinya wakhona lawa ane extra cheese ne bacon. Yeah, man noma singalanda nona angazi man ngikhale something expensive angazi bafethu ngicabanga bafethu angeke nizokhulumelwa yimi imoto ikhona imali ikhona khulumani nifunani khulumani nifunani no i3 sambeni sina iBM likhona singene emotweni siyambani nifunani imali ikhona imoto ikhona nifunani bafethu nabathi ngikhalela amagwinya akho lawa ne bacon yabona lawa ne extra cheese laba bagxiviza base bagxivize kuphumele olive oil yeah agrand asambeni ke esingene emotweni sambeni asivayeni asukuma ndlu yashiyani lotshwala lobo lapha shiyani utshwala bose labaphuza asambeni asivayeni bafethu yeah singangena yeah asingene nisibone nithi baphethe kanjani khona la yabo singene sibone baphethe kanjani iArizona le yasingene mfethu ngane wethu uyaphila sisi yeah ngane wethu ngisacela ungenzele lamagwinya wala ekhaya eArizona lawa ane extra cheese ane bacon yeah and some olive nyana lapha yeah faka olive ungafaka amafutha lawa amanye lawa shipit faka olive yeah ngifuna zi3 bese ngicela ungibhijisele zona sibhijike uphathake le cheese lena bese kuphuma le olive oil yeah ngithanda mayisiphama iphacakile malini 381 akuna stress ngenzela i3 yeah akuna stress ngizowaswipe akuna stress sharp bafethu lindani la mina ngiseyopaka imoto lapha endaweni bese ngicela ungibhijisele zona sibhijike uphathake le cheese lena bese kuphuma uphumele le olive oil yeah ngithanda mayisiphama iphacakile malini 381 akuna stress ngenzela i3 yeah akuna stress ngizowaswipe akuna stress sharp bafethu lindani la mina ngiseyopaka imoto lapha endaweni eGrand ngikuthatha isikhathi yeah ngicela ungenzele wona fast ke sisi ngicela ungenzele wona fast yeah siswami ngicela wafaka istampara ke yeah axhivize apitchize yeah kona lokho yeah ngifuna nje waqhafaza yeah oyi3 aqhafaza oyi3 kuphumelele lamafutha wakhona iolive oil yeah malini 381 yeah kulenga nginike 3 yeah oyi3 apitchize please yeah bafethu awuthi ngidumisa itrans mina ngayi ngizosala nithatha yeah uqedile vele usiyapitchizela sambeni athatha oyi3 sambeni yeah athi ngidumisa itrans mina laphana bafethu kude sayafera bafethu ku fair Eastern Cape bafethu aniko serious sambeni kusana amabheka sambeni yona ko yeah not a bag whatever take it out that shit and go man yini inkinga yini man bafethu ngingisa soft life sene bafethu come on bafethu man isikhathi siyasebenza time is money sambeni bengihlezi mhlambe kuzofuna ukuthi ngibhadale imoto ngibhadale ibhondi kufuna ukuthi ngibhadale nami ngapha yabona nomamaza ngithwala ekhaya
ngibhadala yona incane. Kufuneka ngihola imali ephezulu kunaleyo. Ngibona ngathi mhlambe lo msebenzi lona ungibhadala imali encane. But kwabanye abantu nginokubona